Kawi ka thuk-thuk KTM RC 200 BS3, the chah tok kena pacam yung wakset ya ka hayam siang Jowai. Ini de jai hai met ka sotrik uni benai, weda antar hai por pedis senyau haro. Kani ka thuk-thuk to M number ML04C 3110, hai wa ki batok de sagi kan pacam yung wabo ya ka. Nei liang gitri de kerpat ki yo ne cham ya ka, os nyau ba upon hai ni number kende nyau so le nyau le ibisan ru. Hai ibi bon wajia Jowai hi, kawi ka thuk-thuk Hus pernah swar pilen 250 ko penyai ma percha wa Woodland Diagnostic Center warim wa emhalat telbo Jowai de cha to ko hai mit ko khat atrik wa yiu mon le hai step senya ko khat letering kani ko thuk-thuk to ko M number TR01AW5187 ko wan Tripura ha ka khat atrik wa de senge ko Jowai yo sa met ne liang tre de kerpar ye ko yo ne ko cham yang ne ko thuk-thuk osnya bahagyo pon ha ini number nyaun ru r kende BR nyau not